Omubukama bwa Bunyoro empako terrizina konka bitu n'ekintu kikuru munonga ekirikworeka ekitiinisa rukundo obumwona n'obukomoko bw'omuntu bitu bwa hati okweta omwana empako na n'emikoro yayo biriyo nibihwaho kandi ekiriho nikireeta okwirarukirira kuhanga omu bantu ba Bunyoro. Celestine Kasangaki omutuura wa Kyenzige omu district ya Kagadi nagira ngu empako n'ekintu kikuru munonga omuri Bunyoro kandi okutoora n'empako y'okuha omwana abazire bakaba bine ebintu ebibarikugenderaho kandi byari kugira ngu hati bihwireho wira kutuma abana baitu amabara amazire kuzaarwa. Omwana byazarwaga batumaga amabara, omwana mukumweyera omwojo bamweyeraga aheru omwisiki omwojo bamweyeraga omunda omwisiki aheru omwojo kyamaisaga nti ali banyineka. Hanyuma byamaraga kumara ebiro n'omwojo babyaraga ekitooke oba omutoma. Ekitooke eki nibamayisa batandikire kumutekaniriza omuguda bw'omunsi batekaho omusumbi w'eire embuzi oba ente oba enkoko omwana gube byo kumutekaniriza obuhangu bwe obwira. Byamaraga ebiro bina obu nibo bakoraga ebintu ebi babyala ekitooke ekibe kibatekamuga ebintu by'omunda babisoroza kumara ebiro bina nibabihaho nibabiteeka kitooke ekyo omubwire obwira. Hanyuma omwana bamutuma amabara esenkuru atuma empako. Empako kyabaga kitiinisa rundi kitaha kitiinisa omubuhangwa rundi omubuzarranwa bwaitu omu culture and heritage. Kiba kikubyo kandi kiba kitiinisa. Omuntu bw'otuuma ibara okateekwaho ibara ery'obuzarranwa bwaitu kandi okateekwaho n'ibara ry'obusomi oteekwaho n'ekintu beeta empako rundi empaka moti rundi empaka boki rundi abwoli rundi akiki rundi adyeri. bwanyuma y'empako kwijanizibwa amaani na n'abantu butazifaho munonga ekireeteriize okwirarukirira omu bantu na n'obukama bwa Bunyoro kandi kigemeseriize ebitongore nka URDT Cultural Assets Center Kagadi okutebeekanisa ekigaaniiro na n'abagurusi batari bamwe na bamwe bakuru b'ebika na n'abanyadiini okwenda kwetegereza aho ekizibu kiri. So if you don't reflect on where we went wrong, ingene mutekereza mu byabati, it's not true. Dine emirandira yabyo. Dine mbali byatandikire. Mbali byatukikya. Kandi cyagenda kuserebera because the thought process and the dominant powers haven't changed. And until the dominant powers change, oba bakatandika kutekereza nkaitu. But as long as we think like them, empako njona ningawa mkuwa logeno mkikaro utabaliza empako. Kitonu empako culture nko kwegenda nehinduka abantu abandi abayizire mu hagati yaho bakasiise kintu bete empako hati batandika kuzituma n'ebintu ebindi ebaramyaga. Katugambe olibo yaramyaga eihemberye rundi naramya omuti rundi naramya ekisaru rundi naramya ekisoro hati aho habokuba ngwe kintu ekyo kyabaga nikimukora ebyomugaso muno habokuba okwikiriza ko niko kukugamba hati kyahambirizaga empako kugihimba kugiho mu kitiinisa kiyayo agituma ekintu ekyo kyakuba naikiririzamo rundi kyakuba naramya. Abantu bagira ngu nibenda batemu amaani omu kushomesa abantu burungi omugasho na n'ekitiinisa ky'empako. Twaikara n'abebembezi b'enganda ababebika n'abakuru abandi abanyadiini okurora ngu tusale magezi kikurora ngu empako eno tugigaruiroka tugyongeiremu amaani mu kuhereza abaana baitu. Twaikiraniza ngu abantu tubagaruke mbuhyaka kubegesa obukuru omugaso n'ekitiinisa ky'empako kandi nahabwaki omuntu ogimweta omukyara wawe obumwete empako ye nkanyo wanga atenyi ahura na wasemereyo kandi nabazaire babo baramukiye empako rundi munywano wao kamuramukiye empako nahura omuri hamutima
ubwa hati abagurusina n'ebitongore bitari bimwe na bimwe bina amasuku ngo kukwatanisiza hamwe buri umwe akimusira akarye aha nshongezi empako na n'ekitiinisa kyazo nikiija kurindwa. Nimwite buredi, nimwite harukoro, mubarangure ibigambo, nimwinuka nimugenda, musero ubudoro n'ubutari budoro mukoraki, nimugura. So therefore, do practice. Echo kurora utari mukama. No. Name will be the change agent. Niko nake tukambi muhata mukara. Atuweza tindahindu omusiyo ero. Iwe ohindukiro. Empako ezito antugamba weri izoba no muri Kigezi ziriyo. Kigezi aliyo bayoro baba atasi abakunda kishamaza kitalira na kabugu. And it's what so no nazo ni nyinji nizikanga 36 konkeza kuno ya ninje ni 12 kusha ate kiri kumanyisa omukoro gw'eriizooba gwana gumanyisa mpako hamwe n'ebyobuhangwa ebyakuli kyakiri kirungi ngu tubinywanise n'ebyakuno niko tushane tube bamwe tumanye ngu turi omuri bunyoro. Emico n'emitwarize n'ekintu kikuru munonga aha abantu kurugyerera aha bukomoko bwabo kandi egyo niyo nshonga habw'enki ekitiinisa ky'empako kitiine kuba nikihwaho omuri bunyoro. Empako 12 ezi na Akiki, Amoti, Aboki, Adiedi, Achadi, Atenyi, Apuri, Alali, Atoki, Okadi hamwe na Abala. Amakuru agagasha kwa Thomas Tumwebaze.